Dobro večer. Koji su najveći uspesi slovenskih klubova u svim ligama? Pa dobro, bez sumnje da je najveći uspeh našeg klubskog fudbala od stare Jugoslavije pa na ovamo. Titula prvaka Evrope Crvene zvezde, titula klubskog prvaka sveta također Crvena zvezda 1991. Finale Kupa šampiona Partizana sa Real Madridom 1966. Isto tako može se reći i Dinamo Zagreb kad je uzeo kup stanskih gradova u duelu sa Leeds Unitedom. Tako da, a što se tiče ko se kada probijao recimo do polufinala, stigao je jedan Radnički do polufinala kupu UEFA 82. sa onom čuvenom generacijom sa Mitoševićem i golmanom Pantelićem, kada su pukli u Hambiru sa 5-1. Ali tu se dešavale neke druge čudne stvari u tom meču. Jeste da je Radnički imao tim da jednostavno pregazi Hamburgera, imao je jači tim od Hamburgera, ali nemačka upornost, naša nedisciplina dovela je do toga, a možda mogu reći čak i prodaja meča, tako mogu da kažem, i prodaja tog meča, ali zato se nema dokaza što biste rekao, to mi možemo samo da sumnjamo, ali neosporna je činjenica da je Radnički tada imao mnogo jači tim nego Hamburger, što se kasnije pokazalo u finalu kada su igrali Hamburger i Göteborg, gde je Göteborg jednostavno pregazio Hamburgera usred Nemačke sa 3-0, usred Nemačke, a u Göteborgu jedva je bilo 1-0 za Göteborg, ali zato je sva slabost nemačke ekipe isplivala u revanšu i to usred Hamburga. Tako da, to je jedan karakterističan primjer jedne naše ekipe koja dođe malte ne do kraja, ali nema snage za završni korak. Karakterističan primjer, isto je to i Tottenham i Hajduk protiv Tottenhama, pa taj isti Hajduk protiv Leeds Uniteda 70. godina u polufinalu kupova kada je Milan uzeo kupova te godine. Pa onda Crvena zvezda protiv Fiorentine 56. Pa onda Partizan recimo protiv Reala i tako da ima mnogo takvih primjera. Pa Crvena zvezda protiv Borussia u finalu kupa UEFA, kada smo nadigrali Borussiju usred Nemačke, ali nismo uzeli kup UEFA zbog onog penala nad Alanom Simonsom koji budi rečeno i nije bio penal. I gdje je čitava Nemačka javno stala na stranu Crvene zvezde u oceni da to nije bio penal, ali sudije dosuduje penal. Dalje se nije moglo, sudijska se ne poriče. Takvi primjera imamo, ili na primjer, kada smo protiv reprezentacije Nemačke u polufinalu prvenstvu Evrope 76. vodili 2-0 golovima Oblaka i Popivode, a onda nas je Gerd Müller dotukao sa 3 laka komada uz 1 Floja. Bilo je 4-2 na produžetke za reprezentaciju Nemačke, a Nemci su bili izgubljeni u Beogradu. Ali to je ono, nemačka upornost i naša nedisciplina ili zadovoljanje sa malim. Takvih primjera mogu da nabrojim sijaset.